Hello guys. Ili tung baje tong teta aje ding kloy di. So, welcome back to Short Guru. Everyone. Laso aje ding kloy pen lam theisi. Episode la jong si aningi thilo pulote tomon herai RVC ke mang lupura mathano. Kang hon ke kang neglok sita an ke kang samlok. Dia cho hangnon kalite TV long serial ke pangcheng po. Nang phan nang ke control je remote ke hula sorry deng sidolo. Arjutha he ko baby neke nang joine si nipu ka hino ipu ke nang ta chini lobo lahai ke hema mihilo la sidon thanam nang very important and informative news. Well nili lo sot kuru la sidang wan pir bo kait tanang tum phalam the apuru hai ke bai tuta release pon elo. Come on, let's talk about it. Lasi ke cheng sike kaita rose pen se pang cheng ponang ji komena long a video ka release ke arji ding ulo ke pu nang tok dong ri dai the ne video upload pen hai ke bai tu viewers pachu do ning tungte eli tum kadu ka wes lame thek long lo especially lage Facebook lo pen Instagram lo hai ke bai alun pen reels ka sela kachi pu dunji ke hidi sok ke edun hashtag ne kan si pen e phong hidi kisun sok edun kisun sitame pang ipik pik hidile sun sokle sitame hemnang le rock pen rong je dun ipit me lahai hui ke hai ke bai alun kanlong pen sikewang video album long paklang pon idula mun ari so pen hasar hem an lata ningkan isi pen lapu anake sar film kaselam atum ke de aging se use pon bonta arni ke me production atum ke fast aging se use Sita mesen lo lahai actor tum sarda prang te nitum ta a chance long dun po overall a video long elote lang mesen bonta hidigi sun hake by address bang aban person te la leka prekalam la Arni ke me production long ke tangka do lapot si hidi ki sun sai ke klam phanta pini pe kok akimi sai del lam chota kali ake hai karbiang long acm tuleram rong hang achor nelini kache teron pisi tamido athe arni ke me production a hidi ke adang thewi lapot si ake hai mongol si rong hang enut vet ke pador flubun e cm pise yad aya cm ta film salam ji tang hala madam ka che bang ke film long klangdun pajai pajui loge mati laso pe joksila tum hem ke che bhong pasai pasui ti pule nang delo mosorpi lamar jan ka che parjandun thegret ne ke thek thebo nang ke banglong si che parjandun chot ne ke nemna se script je togre ji nemna se director na mande ji itu script moi nije likhisu jongsi un apor do lang potang te lunta che lunde ji sai vek ji inghun ki lani payada lahai kelam kum family alam lo sida me ahok lo alam marjana men ke tasam 6 August ni muhurat mate ka shooting bang pangcheng pon el আজি মানে আমার কার্বি যেটো ফিল্ম কার্বি ফিল্মৰ এইটো আমাৰ আজি আৰম্ভ কৰা হৈছে এই ক্যামেৰা ৰেডি সাইলেন্স সাউন্ড ৰেডি ক্ল্যাপ টেক 3 অ্যাকশন Madam kacheta 6 August arni kami production YouTube channel long video ka release CM ta lamarjan ka shooting ke pangcheng script lo pen director ke alangli metha amar lo bonta news anchor ke than bana teng ke screen pe ta alangli methang se claim de jipu but with no proof ডাঙৰ কথাটো হ'ল এইটো ফিল্মৰ স্ক্ৰীন প্লে ষ্টৰী আৰু ডাইৰেক্টৰ হয় আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ CEM ডক্টৰ তুলিৰাম নোহা ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁ masap so muhuran hu ken pon video halbang so video ke klang pon teng ke bikha mayon or Delhi basic klang pon lasimo alamar jana klang oti langdu na nange klang je phanta der delu non mati jong achik lolu te nang klang po লিস্টটো ডিসেম্বৰ মাহতে ৰিলিজ হ'ব আজি পৰা এটা হিষ্ট্ৰী ক্ৰিয়েট হ'ব lam ardana list pining azet ke bai phan kiri ke ing hong kong kiri pilot kali kenglong po kiri putanang klang ji
Ake hai montukro ke Japon a production longpen. Ladak le thota chinthong kiri besi dolipo. Ningkani CCL long ke nang long po anse je parjanji matiko. Release date during ZKYF. Thang details ta vela. Aku tu tulang. Pining ZKYF hut. Arni kemini production na YouTube channel ni minta. Kopine surprise gift doji. Hulbangso a surprise gift ke thek panong a teng potang te lun jita hai with the collaborations of Binong Timung and Bijoy Lekthi. Longbir te rang phanta mention pon, but he may be the lyricist. Lam arjana lam lok si tumi tham tang det la pane kadu tang det ke non la tar ju pon pin. Ilitum kadu kabisi tame arju long holo. Raja Raghuvanshi. Alang phan achor apok silong long honeymoon ke wang pohut si pathilot. Bangso alam phansi tame non ke lam arjan se lampu. Amen ke irpon honeymoon in Shillong. Wipin Raghuvanshi lake Raja Raghuvanshi akortil. Raja Raghuvanshi को PPC Shillong long के फुमा लमंग के कद्दू कवे पकलांग पनपो. मैं मुंबई से आया हूँ और मैं यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पर्दे के पीछे हनीमून इन शिलोंग जो राजा रघुवंशी के ऊपर कहानी है. ठीक है सर. Askribla larjita में ahokpet lam के पतुलोंग ले पकलार डाक नंजी. Nali tumta labang so lam lang kelangji nali ning hang. So that's all for today. I hope you guys enjoy it.